senka mama no enti ase ne ofa sesika no ensumu no ne nkonfa nkonko to na brabo so ye ka bia mama no se iswa seba so ba gisika dia 50,000 on to so kapre anasen ya semo 500 million senya sa dia edan no mutimo no 2 bedrooms ne dia omunche no fa 2 bedrooms ma no na papa no so fa 1 room ne kitchen no ene kitchen no dia aka nti se papa no ebeti ase ama no 2 rooms no a oni asem bia senya sa dia 50,000 se niema mi enu ne nsan kan bia dia ne fi ho so ote wa so ote onko untune ya semo so for asam de bed you nti ye kan ya mekosi se omienu nyina no omunko nkonko dwen ho edemfozi sumye ma adwene ti enu mbekasa anopa yi me frɛ maame no bisanse mama wakoduro so wakoduru be nu ndimo ba bi ne je bobo ho na mu nkomo a na kyerɛ bisanse ne sei no ukodwen ho no usum ye sesen oso da woni mu fere ye o woni mu fere ye na me bia bia mkase me momo 50 no de mento so kapre na menti so ne mate so kina so ndo so oni bia onfa ne fi on so de mintu ne metu kina tie ma me ne pim so 150 million papa no se odi besum no no wasi yesu anu wanye ne nyina so a odi kasa ne se obe wore papa no ne papa ni hwe wono ne papa na bra ma abeduru ba bi o maduri nti se na wore ye ba bibi on na yibia ne so mchem mi pepepe no bi afa ne fa asem ni nyina ne no ti se obeji 150 million pa akodi papa na sisi nti wonje ti Aunty Bea na obisa ya yo etino no still an ya momo ebra kakra me gidi say ensan nwene ho onwen ho guso anu mu kasa na yinim se nkosi be se dwo de yanim edie na ne yakwa akosi no si beja amana sensen ho sa anu mu abaye dum baye o se ma me beti ase no oji 150 no so papa ndi be ka ho nkosi dwo da de nyame ya adom a ne ehu ne asi yo ye da se pa ntietifo enura mo amutie yen na mo hwe yen no papa ne yire o mo baaye o masema mo de betu yanim no de bia sa ne ye no de ye hwia ye si form na mpanyufo esan ene o mo de o masem baaye no esi nkonwa ne ahwe ekwan ye be fa so a ye be solve o mo problem no nti be bia akwa akodru eno no na ye nja ensi ho no mo a ye mo mre kakra bia na echie maame no na koma ebeba form na se papa no nso be ka se bia 15,000 de kra no obe sign di bi edi account ye mo mre kakra ye be sign edi feedback no so ye di o mo sign ba bie mo se feedback no bibia tutwa na so ye sign di feedback no eba ye di beto manim na mahu se mo di masem ba ye mbeka wa hase ya ase ye beka keke na emum ye pe ho solution edi mamo nana ye sign enko second story no so ye nua ba me bi Ignatius 26 years a omu fi new edubiase ebaye doctors say wenya cancer of the eye ohia 90,000 Ghana cedis na odi ahwe no ho yare na ne maame obrefo oni hwe otokontomre ni konsusua ewo new edubiase dwum na maami da banya no beto kontomre kakran ni konsusua kakran ne wenya enokra bi ni ho na pegi kan nsuo nto nti no kontomre no kra ne bo den ni pasen ende ye kontomre nkwa na se kontomre froy nti no nso de nasem ebedan na wadaroma eno nso sen na sikoye yo Aunty Bea sani enim no ye nua be ma no omudi kan eba ha ni bedi nkomo na otwe etwa mu no na ye onua na ani bedi nkomo na brante ne no se ne condition nti kasa nti ye se peda e dia mom nti enura ye hye na sena na onua ne frɛ sɛ omudi ne ba check up e wo konfa no chi oba nso kra se doctors ne ko strike nti ne so mo anya doctor akora mana nhwe mu to mo san akọ no de drop in the nam ti o mo sere yan ko mo timi na ba kuma ase die ko mo mfa ne mfa na kakra ti fo bitimi ayo mo adom na so hwe abrante no situation so won timi nka da bi na ani antifo si impenifo dwen no mo yesa nya hwe yomra na se no aye de no e ba ya ye tiefo ne ahwefo ehu no nua tips no nyame anim ni abrante na asem no areho ni yare no so ehu pa Kofi Asante kasa mo no se beluchi mam video no mo mama abrante no ni phone no na uhwese ne ni no esi aye na onem se akoni but yare e na amaye ni aba me why say ni na mo hwe ana say ni ba ko na eyiba nsuo ye wa hin na say aye ko wa nsuo no ba say na sani free asie edeba na mo ko Facebook ni pedia ni bidia che say yare
eyi na doctor say ohia 90,000 Ghana cedis ebusua no ehia 8,000 Ghana cedis but the doctor no ekeka kono kra de mo amunim se ne Ghana sia ye ene ye twa de ma no wenye scanner to ho na ne chia obeba no betimi etwiti no na ya tum enti no doctor no estimate so we hia 90,000 Ghana cedis e ti scan 900 million ena o metimi picture ba ko ka ho bra na asem nya to no no o she yellow t-shirt bi mo hwehwe na mo fa nto nchen na atiefo ni ahwefo enhu ni yie na surgery ankasa nso nya konfono chembe no konfono che erfe akọ kolebu enti bradodo a ma mene de kwakọtena kolebu ko bi se be ye surgery na wi ahwe yi na firi ho ni nyina ya asem 100,000 na se ye ntimi anya be 100,000 ama ma me no amfa nkwa ese ye kuso aye ka se bibia betimi asi ni padua no dia hoden wo ho na so hwe dia aye no no a we na ankasa betimi na agine nkwa firi wiase eni no afa etire ni nyina na asa si ne minimum enti wontimi nkasa na no enso nyina asa aka no omodene baaye no ebro mu yina Afrika mu no obi na no se ya ensuo nam na no na esane sa wontimi ndi aduane aje se de ya no ne drink ne bibie mu ha koko sa no bibisa na no mpo no se be ya ebetimi akọ enti onua no odene ba ono ane ba akofo a ohwe no na didie mu ne naye mu na dware mu ne bibia onua na ye bibia oni abrewo ya wafo bia ni bibia okay enu ready to yetiefo na hefo ni mu no nyame adum kakra keka won sase yenya 3,800 Ghana cedis okay kanis kan 38 million okay ekwa di anim ne wa papa 90,000 akwantu afeni yenya mu 3,800 yenya no 10,000 yenu si yetiefo na hefo adawroma ebuso bank kakra sabe mpenimfo se bayifo ba nani nso ade na tietia nso so ne botoa akotiaba nso ni anwene enti 20 akotiaba eni anwene mami nchiro mu kakra shewu mu na menti ase anoma oninsa ezo mi prebuo okay wode nano okobia nano etimi fa baba akopɛ wode abɛhye baabi no wasan akotiba akɔ nti onkomra no ebedi na otwemienu na ni prebuo aye ready nti wode nano na kɔti na wode aba bɛhye baabi nsi akotiaba eni anwene nti abrante na yɛkana asɛm no ebra na asɛm nyanto no ni mfoni ni na daso no yɛse na ɔyɛ footballer na ɔbɔbɔ na hwese na abrante ya me nipa a mehwɛ mfoni ɔsɛ ne yɛ kotokoko keeper bi mi le fini de kakra ɔne sepa chire kram so ko ni odi biase ana no yɛ captain okay hwɛ na aka sɛ ni mfoni na daso abrante no ho fɛ papa okay na hwɛ sɛ ni mfoni ni wetina de toto bra ya enra ne kasa yi ene senia no sia ya etie no a na senia mienim ne sisan ya ba branch na bra bom eso pa na nyen sisan ya papa ye moa betumi amana sa ba kwam Felix Anai oh Peggy no ile ni masa Felix Anai okay eni kosu ya nyina okay enti yenua no se nyame adom 3,800 ne kakra aba bidru okay yenim se omomoa enu madawro menti enkoso ọcha na adechie no na etimi akọ n'anim kakra ma me fa numbers no enfa entu dwabiom safei na o hwe ye na wutie ye ne a yesremu ye nua be ma no ohia moa pa enra ye kan yesi de bia Akoma FM eni Onua TV se ye de asemba na ya emoa se sikamu a madaro ma moboa ye ema yetimi eboa wo no mo enti se ne na wutie ye na wo hwe ye na 0530 507-849 0530-507-849 minim say ene Kumasi Girls 98 Association nyina na mo se Ohima Beaches ena eye de na mo nyina mo hwemi na mo tie mi enti ene Kumasi Girls fu a mo hwemi nyina na mo tie bi nyina madaroma mo mbo me na yen say Beaches baaye no ono nso etimi aboa e ma ye nua ba me ya cancer of the eye na na mono ni Kumasi Girls na dofo so mutie ye nyina eni mi nua ba Claudia cancer Claudia's boutique o hwebe o US minim sa wutie pa o de wadoye de o ye ma no ebro so cry na me ka kire wa na o se wudu sika ebebre ye me gidi se nkopim anwumre na wudu sika e de aba enti adofo a mo hwe ye na mutie ye bebi bia mo ya yesre mo mboa ye na mboa ye nue yare ya pa sanse mo a ni tie ne ya mpa on pese obi be hu se ni ti kra ye ne ya na ye
fini adubia se na man say nyina ehwe no no ohia ntia ohia ena ma ye nua be me ya site yesem mo mbaye Faustina Dere wo se ma yenka but meka pachoka enra o my 500 Ghana cedis nyame nhwa no say yemfama ye nua be ma no nyame nhwa no nti sese am no kase no anti Fausti bia bia obi a ye chiawo eda wase 500 Ghana cedis se anka wakoma wontimi nye sere wade se won kan do fo akoma se da kan ma be Fausti akoma aka ya hwefo ne etiefo bira akoma obi anso de ne kakra aba no ne enkoso nye ne kakra akra enyame adom a ejuada anase brother de presentation ama wo mu na ebedu ho no so abiafo obi anso de ne beba me de beba sofo nso de ne beba sofo ana maka so life and colored ye de beba obi ade ne de ebeba intipat number no ebio mo hwa yen so a eda ye screen eso but utie yen dia eno ti na ye bo number no e de etwe mu no 0530 507 849 0530 507 849 yesre mo mbwaye na yembwaye nua be me na onya na pom den yenim se mo beye esan se da ne da nyina mo ye enne enkomo ewo ho ewo ho senya misi e kan ne nra na nkomo wo ho enne so enkomo ewo ho na enyi wafidie no emfiri hanom na ti enne so enkomo a ye de eba na ansa na omo a ye ne omu bedi enkomo no ebeba no nipa we siesie me ho ama me hwan ye fe wo hwe me e wo TV so anasa wo hwe me e wo TikTok anasa Facebook no Sandy's Beauty Parlor ono e na we siesie me nim fefe we siesie me chi ho a me de eje fancy e wo TV so ene yen Facebook yi owo askwa he ya udu Akoma FM a ye chi he ya e na Sandy's Beauty Parlor e wo bebi a wo kobia so pese wo hwe uti wo pese wo ye o more e de na wo pese wo ye wani makeup de dia open no na obeye ede ama so odi pia no pa odi pia wia odi kodina senya usipe no sa na Sandy ebeye ede ama o pe Sandy a obetimi afre no e wo 0242 74 7637 0242 74 7637 no afre Sandra na wosesi ohun fefefe wa show ti ama na waye weni makeup nso e de ama enen so aboafo omoboaye ni da nyina ye de dwumadie ebremo na Akoma FM ene Onua TV enye ska e de ye dwumadie a ye di bia no omo ne ye ba be di enkomo eye Coffee Organic Tiger Nut Powder omo aso yasni te ne ombeba na omo ne yen ababedi enkomo sa na Currency Ventures enso ebeba na omo ne yen ababa abedi enkomo enti enyi wafidie no emfa emfri ha se na yesi eka ye no omo boaye emende ye di dwumadie ebro eye Nanabila Kantanka ono ene ye executive producer eye Madam Faustina Dere general manager na nkasa nso oboye chidom status kojosa akwade ono nso eka production team no eho yakoye social media handles ahodo no Facebook, TikTok and YouTuber eno nso omo boaye ema mo hweyen ewo mframemu eye Beluchi Rasta ahofemi babema ba akopɛ eno no ena nana yaw ono nso eka ye ho ena ye di dwumadie no ye streaming nyina ede ema mo ewo Facebook ene de ka ho nyina na se opɛ Akoma FM a opɛ bebi a ye wo ebia wo tie yen opɛ bebi a ye wo Kumasi Askwa udu shopping mall nenim he ya obon se dan kakra esi hanoma TV3 billboard kese egbo animu ene ye mani nyina Onua TV boso Akoma FM boso ntu de odu Akoma FM he ya wokasa wo pe wasem wo de wasem eba ubenya mpanyimfo etie na ye de waba mframam na yaka ade amount bebi a wo bia no wo de wasem brain na ye betu ho anamo enye se beka keke na nipa nyina enhwe wo beka na yenya eho solution ede amount enti wo pesa wo frɛ yen so a wo betimi afrɛ 0530 507 849 eno na wo betimi afrɛ eno anso na mo amoye ya adoye eye mo boaye ama ye nua be ma no so enye sika kakra de ato ne botom ede akosa ne ho yare no mudi sika no ede ebefa so WhatsApp number nso a ebia bibi how na wo pesa wo de WhatsApp message bi enso ebrɛ na eno nso number no eye 0246 76 6060 eho na ubetimi de WhatsApp messages ni nyina ede afa Akoma FM Akoma munsem 87.9 na wo hwe yen so ewo Onua TV so eho na yen komodie no ubetie yen na wahwe enche bia omo a enne ye ni omo bedi nkomo no eba betena se na ye ni won edi enkomo senia ese na efata
omo ni yen eye panel members a omo boa ye ne asem ne yaka ne nyina awie no omo etna sei no omo di omo mpanyindwen etai dwumedie n'echi eye Reverend Sia Apai Life Reverend Sia Apai Life motene nkase se ya na me nua ba Peggy eno nso e wa hanom a ono nso e de ne mpanyindwen ene ne nketesi adwen e de eboa e ma dwumedie no ekoso na Queen Sabi ono enche bia obedru hanom Queen Sabi enso e de ne mpanyindwen ne obatan adwen e de boa ama dwumedie no e de ekoso enche bia o manne ye ne omo ebedi nkomo no omo wa ha na mo hu asem a ye baba bedi hu nkomo ene asem a ye baba ka be ma ne dikan atena se papa pacho ho ye kasade madaroma ade pressure fall kakra pressure fall e ma pressure fall oni mia na edi nkomo hweme a nhwe bia omo ade nyina nhwe bia hweme nko a wadaroma why so ho ye ho ye me pacho one no still level form me kra me not ya kra me ho ye yo na madam pacho also nyame adom so ho ye a obane de enche se wonsu de de obane be kwa abonten unu kunu na enya amane obane de onye hwe na nipa nyina be hwe obane ni ana aha nti se wonsu de a eye kakra ye de be kwa abonten why ye no ni unu wedi komo wona odi kan de wasemba e ti ye be hya se afiri ho ansa na yaba be ma no ho so wanu ye bia na ye ya je free be ma no ho ye fra sen he na o free ba na onkomo ne sen ajeme oboase oboase okay ni abetina no na esie first na wonye sa esie akoma ne ayi nyina wonkoye mi yesen ka me ko me busuafo na wasi mi nyai yesen ka me ko akoye duma ka wasi mi nyai esie the tita me de ba ne se kitche odamisi e be week ni e wo de no wo fe Emma nya asem ketua me bisani ska wasi woni ska obo akra o tese efre yi nyina wiki ni edi o fe oni no wo fe sa na nyina me ba wa ne be fo anope ya de ne ba he pambesa ne ba nya wa ne nyi ono ananim kra ye ba ha kra wa fe ni elu oh se bisani ska wasi woni ska isi akwenso anani ono ananim de ne ko hospital pampa so chira hospital esi bi hanu nko lab ko hu doctor ni yo se mfa nko lab no hu e be yale no lab no nso si 2.2 on face ka mama na me nko nsa wasi wo chinchina wo enya bi oh na mama de ba sa bedwa form friend na ye hu de obeka yo ansa na ye be ba sa bedwa fo ye friend na ye hu de obeka no wo se na wo oboase e na obe ware pa na say ye mpna okay ono ye musia no sumi asante okay wale me nya mpana nti utu ba ya na say ma san de ode me ba ya no o ma mbe hwe ne maame okay e ma ne maame ne ya onyame friend ma wo free to free na me nko bi maame de ka ha na me bisa say nti otu ba wo so friend nyame ana de still otu ba nti wo so friend nyame e na one na wo say ya o miensa mo ware mfie say ni me 9 years ni na ti 9 years ni ba ne de na ohwe no ma ne nyina pepepe okay ya se be kumasi ya na normal sisa mo ba kumasi ada ben ye ba 3 years 3 years mo nti 3 years e be na niama asesa enu e pesa o che say o se mo ba kumasi ene niama asesa which means say first ne de na ohwe fine ene onkrade nyina ba 3 years mu na niama asesa wan se be busumi numnie na wa busumi numnie oba wo no knuti na niama koyia wo hu eniama nkoyie nso a uhu wo se niama enkoyie wo na edwuma sem ni sika sem mu ana se still se na edwuma sitie no sa na edwuma ne da ho ati sese ya je se de edwuma de ekofom se entisa na me de tita ni market wa yo yale na me se nko wo mwa onko pepum la be se anko nko pe ye fa nhwe na fi se toilet ne fi e de akwo no onum kansa se obega se maha na maha se na mi ton pure water wukuru kan bebi sa se na wan kasa ye de adwuma me de boase de na mi twa force okay force na mi twa twa ko achima na man force abitu na em se ne ma me yale na man be hwe ni nti na ma abrewa atetena de na otimi jai force no okay ko ji na ye ba ono ana ma me betena kuma se ha se mu hwe ne ma nti wo be hwe ma me no wan ye adwuma bia be mfie sen ni 3 years na ba kuma se acha ma nya adwuma bia abrewa ni mi ntimi nya no ho abrewa no owu ya che
owu ya afiaba no owu ya afi no sanka obetimi asen aye bibi abetya bibi a menyin se ewu wenya say 6 months 6 months okay nti onyin sen na wanya adwuma se denti onye ma ontimi nya adwuma sie na oye na meton pia wata woko nti pia wata ne mu na nanse odi ayale na oyare ye di sen week mo ya no sha ase ne fie ne de and I'll call hospital yes we here 2.2 I ban kan lab no ka doctor be hu be ale ne wona ne no twima me ntwena de dru hase why register the health insurance nti no na odi ne call ye ne sigi so call ye lab insurance ne hospital ni na ba hase okay yo pap ye bebe sen aba ho bi papa pacho ma mi oyire no ampa mo worry me nya mfie sen pacho aya ma wano nya din kakra me fan say ya mfie mi mo worry mo nya mfie mienu ba ono so si oba kuma se kra 3 years ya bo ana 3 years nyamba nti worry ne de mo nya 2 years ba ono ne wo mienu ansa na o worry no oba panyin ne di sen de ono ne wo panyin no ba oba panyin no o se ma wo miensa we was 6 months nti panyin ne di sen oba panyin no 7 years ena de otoso mienu ne de otoso mienu ono ya mana mba bi aya ne mpese nkra de ni beba TV so ono 3 years ono 3 years ena we ewo 6 months okay na mpache de adwuma na oye bacho me medicine oye medicine okay eno ana waya na se na sia na osha de bia no ana me okay ti eno ana odi ahwe no 7 years ya one no wo ye ya nsa na oye no ho ade nsa na me no ade enten ena sisi no so adwuma no enko ye bi adwuma na asifo esi form na chese esi form ndi sese adwuma no mba okay obi kura fra wo se obeye adwuma kura na ayede okọ wiya na woni ne di nkomo wiya na waka chese sika ni ho nti wuntimi ye adwuma na abra sika susu ni ho di na msa kura no misa pe adwuma anadwo adwuma ben ya volunteer ewo hen misa ye no race course okay enu su ya busumi akatua nti busumi ni anso a omo ntua oka ena busumi ni so ena se okoji okope buzi akwa wo peni ni wa oma disa busumi ni so ansa na wa yede body scammer nti ni na akwa ma chene me pesika kwa ma odi akola na hospital ni na minya wechnia ehe na wakwa wechnia se nka baba se 2.2 o se 2.5 anopo we kura no mi ba kwa me nante na ba ufri hin na nante ba ye from Bokro nti ye fra na ofi Bokro ma wo nante ba oh we ni na ama se kwa ma mi ni wonu nti ama bi bia ya pasa ma me ba ya mi ma me na o ma me na ehwe o disa na mi ni ma me na ete na aka so ma mi no nti bibia ye basa na so ma mi na ehwe wa na de bia nya sa won na ehwe me ama bet wonu ni so empa ebo no etamechi na ma mi empa ebo tai ochi okay ama se na oni ho no nti ama bibia me ni so bibia wo bi ama bibia me so bibia me nya sika kora na me hu bibia sika nefa ada o ma mi ko no do hu nhira nyina koi mentimi hu me nya sika me manya betimi anya 1000 sisi a me nya 1000 na ye hu de be ye na scanning na asa ready sabi o ye kremoni ntimi ni sa wono mu sa da ono mo nsa debi nti ede na 1000 hu de o de be ye na scan na ira ana ahye debi antie wonu se sika wonu se obi o de sika ma wa se for ya dia sika no uyi one cedi kura free ma na sika na ada na free sa na sika no unhu ade poti se bia medi ade medi apa ade we asi ho nti frama na ehu musa na honhum bi na etwetwe sika no ato ena mentimi honhum bi twetwe ati ena mentimi hu na sa okoye adwuma na so bi ma sika wo mompa ye ngusu se nka wo hu se obi ma sika na yi one cedi kura free so na afem frama ne honhum bi twetwe o mompa ye ngusu ansa na we yi bi me this come the cover me paibo na ejiska na one so still da sana na wa wonyo obi boni bi a wodwen kan wadwuma wonyo obi abon yen san bra oba no so oba yi ba ye ana maami ni oba yi obowa otimu se oyare pa nse se ye be den ni ahwe ye be na wakọ hospital and then I make say ma ko pes kan bia still me da so ye free hakura na me da so akọ ida akọ chinchin bia me hu se bia amon for kora ebe
obi first kwa na madam for bi na yede e na boa me ese so woni so woni ho na anu kra se ma kwa no be 3 times ni na se won boa me na e kire mi yes kana na me da be ma no woni so ni ho ni su kwa na me fra madam for woni ho nti ya mama te bokro ma betina na se na betina ni obi a ho ha bokrom na he bokrom mo han dan ana se mo han dan sister ya han dan ya han dan ni na so se mesu ana. Okay. Na pacho o se o maame ye ken na waka maame na o papa ni ho o papa ebusuafo ni ho o maame ebusuafo ni me papa de won o film de dada. Okay. Na sana me maame de won so be film. Ni ti ebusuam no bie ni ho a obetimi akone ama osika 2.5 ana 3 million cross agehwe oba. Aunty abusuafo no obi anu a wo sika de kura de ba ko obi anu a wo sika obi a esu ni tirim ukoka wa asem kura na obaji so ane wanya ma obaji so a chere se ane a wabete wanya ada oni obusuafo no problem bi there be any problem me pa chere se obaji so a chere se ono o chere se e bia ono so won ma ni bi nti won hwe wo se o te de me chere no aha sa na tie nti wusu ko ya wo Allah na ye de na fa bra mita ma mi wo bi ko abusuafo no mi che wo mo bi na o ye adwuma no o ye mesin wa ye adwuma no mfie sei ni wa ye mesin no how many years ni wa ye no mesin metimi ya na majai na masako o jaya na wakoye de adwuma na wakoye de adwuma first say mi jaya na mi ko ye galamse adwuma na se ni o woska da bi galamse adwuma no mami se o galamse adwuma no mi ko wuro mo no nipa na me ni ye adwuma no ni se mo odi ni se mo odi nti ama mi se ma nya ska ho mo na mi di yere mi di yare mi di jaya mi di ba fu enti wo ye adwuma nyina mpacho wenya bank bia nko first kakakra ensie say wenya 200 Ghana cedis enti wo de wudi 150 enti wo di 50 bi kura ko to atwene baby wo emba wo ba ho ha wo dwini nkwala no ho kakra wo benya no wo yi bi tu a echina bi no eno se wo ni bi ano na wo sa koya ma wo so na mi no na sa koya ma wo se mo fan didi ati dese o sa ko pefu fraba enti se mo ya dey na mo didi sabre ya 2.5 pra ye nya mfama ye be in ko hospital yi mo ya dey na mo didi enti na wotwe ne mu didi ye e bo kwa ye ni di ni ada mama o say mo didi oni nkra nketwa 7 years na 3 years ni na mo didi enti ene mo didi ye ketwa na didi ketwa de hi na didi 7 years ni de o didi ye na mpacho wankasa so oba na obusuafo we oboas ena obusuafo no ni obi a obetimi ama 2.5 ede obe ye obo wa kuhu odi be ko hospital oboas sama ko hono tisem nya lolo fe untimi mfre send the phone wo ho baby ma no do mu wa kora tise o mu fre ya o ma fre oboas e kora wotara boas sa afuka e kora tise wonu ampu ni tise bibi oboas e kora de kro be ya domi e kora se light kora ni ho ehona na wote papa nbe ya galamse no hu no do ba ya na ya na mti boas fi ankasa okay na ma me mebusu afọ de bi wo na bi so wo ya fra na me ne papa do mu nyina o no mu wo ya domi wo de kura se kwa light ni wo ye yo fra de se wa ko na ba ko ne ya le se o do ana ko na papa ma enti se onye ska e de ko ya domi ho a ubenya sa 2.5 na hwe obey defina tell me kwanza so mamuti ekoko ah so ha waka se bia meko crash la tell me se peyin ya le se ko ho na baba se crash ni no ko twen na ma crash ne ba okay na o place kama all right me sign ba wo ba na nkasa so biem o say onyim a senia kafra akra ne yare o say onyim a ohododo intaya wontimi nya adwuma ene de me ye oba ntimi ti ase omo nyina me ye na we nko aha me ba me wie enti no we na ma wo ye mre ntimi anya adwuma we nya sen bosumi nsia
enti wo ye se bio nka ya aban adwuma na se oye private adwuma sanka 3 months nka be kwa akoye adwuma enti wo ye bosumi nsia no nyina ani no na wonye hwe na me na me se me ka me force na we say nka ko adwuma kakra na wonye sika force na maton anti me sanka me twa no nso wa ya wonye sika na ko pa be si akopɛ fridge fridge no obi ama me container ya kwani ka na me yem crash me oyare obi ama container wa pampa so nti me fridge ni se ma lo dun so ma kwani ya ni nti so ni na ya bu nti me nton nti me ba ni odi ni she chire kwa no wo so nti se nso ni na agu nti me so ana ka na ma beton na ni bi si nso ni so ya bro me ti fa ni she chire no ti me fa ni she chire oh na table bia ni baby amote no a obetimi di table bia si wa peko maketwa bia na pan ketwa bi na wodi egum che sei me mpese ye beji atumu sei untimi nya adwuma fan support ukuni patwa se ote ase aha I said, my body, mamma, one in Kawina and Kamama, so over family and me. Papa Pacho Dini Beam Ibrahim. Hey, you know, maybe so your friend Ibrahim. Your friend Ibrahim. Say Ibrahim, you're there, near Share Bay. Nay, say, I'm sorry, Cramundi dear. Also, not seen our Fibocrum. Mammy Pacho Fibocrum never. Oh, you're there now by. Yeah, what am I? Says, Most of the how? Minimum. Ah. Who name this say? Oh, quite better, Miss Smith, no man is can I'm found cuckoo. Ain't your mouth say? Mam 10 city. And I know money the far car by. Into a car, the animal with 5 city. What did the animal, mummy, no? And I'll see you day. Into soon the dear. And I minded it. And when you now minded it. Get to or do school as a na say munye ska crown fan hospital na it means that me no mo school no o mo school dey dey ma ni dey no okọ na say awon chere nti wajai me pacho me say wo se munye ska crown fan to aduane ndi nti e che say omo ani afi no 7 years no any 3 years no o mo school na me say ba akore dey okọ panyin no 7 years no okọ o ye dey no ko school number me nya 3 cedi man na me so on top pan no 2 cedi da me na nya 3 cedis man no enra me ba no o ye dey na nya 3 cedis no selling na na me sere obi and to me share 3 cedis ni 10 cedis ade na won share 2.5 now for by in hospital now we try say Ali Ibrahim right Ibrahim benye scam one and no buy you buy bo wakra na ya tie nyina ye ma o ma say 3 cedis ni dey say so be ma 3 cedis no pacho di ni biem Masha. Sorry? Imasha. Ima. Masha. Imasha. It's Imasha. Or the Masha, say. Me make it to the dinner. Oh, my make it to now, my make it to no way. Oh, no, on this or come, I make it to no and not to the bed. Oh, come, man. Me, mamma. This Nikunu, a wee and chair. Into one see Uncle Nana wire than over them. Until one day. Eh Ibrahim ni Maisha ntumpa se mo chese mama papa ni mebusue mo bie ni obetimi amamo 2.5 na ye be ya obo wa kuhu yi ye de be ko hospital anka ye obo afo a anka asam na endura ke ndru ha anka obo afo pa anka asam na endru ha na me ba asem de ne ko ne wo fa ho na menim say e ma adwuma anya din tina na me kra me ni menua Maisha ka say anka efie na mutimu no oso wa ma ne fridge wa ya de wetimi atwansuo kakra eguma nka obeto na ontimi nso anko echima esanse ye baketo eyare na mo fie ho no enipa ntwem ho ha bi obetimi di table bi akonwa bi esi ho na odi nsuo esi so na mo ntwem no nsuo so de no mo to nsuo no mo wo skapa o ba jo ebi o to nsuo no aha enye ye fi okay eye market ene wo to nsuo no nti se wo koyi ana odi akochima sana woye pampas na nipa kro no de pampas na nipa kro na yo ama container nipa kro na odi oye container ne ma unimo no odi che na me fan ton patro sa nipa kro no we
na wako ka chen say o ba yare and then I'm a hospital plan me ka chere won say won so ni 1000 won so ye Messi or carpenter asem na re hu me pese mesre before hospital won na ono ka say me din so egu fit na first ni de na no ma no koyie pa na ma no koyie na ija wo hwe se bibi na ya wana hu bi na tata wana and adisen yam and me nka ade bi o kan na se enye wa yakopɔ kwa beto oka but out na wona analyze wa bra bom se first na nka niam koyie ma ona se niam koyie no ofu se den pa nti na e ma ne yesa so say no teams ni kra bibia ba fom e den ya say bibia ba fom say obi o kwa na obema wa adwuma no o ma wa adwuma no wie kwa na o ka che se sika kwa o de be ma o no e bi o ma o me fa se 5 million kwa na obema o 2 million sa 2 million o hwa o di bafia se na o di be ma menu se on fon trade se na o di be ma wala na me bisa say na me ba wonua no ho no wife ho no na me ka say medwuma enye den na uko station a untimi nkoye masom bibi wo lorry station ho se be ya dey ni be ko na wieye no na wanya bibi o se obia ne talent ya akopɔ de ma no Akoma no ya but there be anya say Akoma ndi me ama bet obia ne de yankopɔ edi ma ne say wonye okay so me medicine o ama be say me gina na say obi eye adwuma metimi copy okay wo say adwuma say no mi akasa me ko ekira metima ye ama be say adwuma no tuturo so me ko ya emba ti say bia de bia ena meko Messi ejuma ebe banda Messi ejuma yes ebe banda be na wochumiensa ansa na ejuma na asaba asemo enti enya talent so obekọ lorry station na akoye bibi wo ho na odi ataduane ama eja say pacho menti odu ti na kasa ye show wo TV so me say ene de me enka ma ye hu enka hu eni eja comment di wo de boja nde se minye bida nteme enya madwuma no enya wadwuma no wadwuma ni Messi na na se Messi ni mbe ya oba so yare ye be den ya hwe ye ba no o de ye ba ye be san aba so biom na asem no enne ga na aye den enti no se mbe bia we ni kire no e ho nko yie ma wa enka se bibi nya o talent and the talent ye sua wo be bia mi nya be ma wa kwa ba mi nya mejo so se bebi a fiba ne hoboko de nyamia si ko before ya tebo ka bebre ti boyo nkomo ya da se na ya nchi atiefo so na ya na obi asese covid efi se ya hye adwuma na se no Ghana fo age atom pepepe enti ye gina management na mu ni ada obi asese ye kanfo aduane pa na mkoto ye no obi anso mu se niema ekoyie efi se ade ba ko a ye ne se nipa wote ho a obepe bibia natural food supplement na odi abo ho ban if so ntimi trans ya say me de mommy ho ban ade ade na esa nuane a ye die no hawo ne ade wo mu nti no ese wo pe bibia natural food supplement a wodo ho ebeto so na COVID organic tiger nut powder no aduane a ahwone nuro ahyemu ma aso nipa bia wodi bia eboa wo ma wonya ahoden obi wa na oyadwuma kra bia na wabre obi wo ho a or pressure or diabetes enti onya breakfast papa enni fi se sugar na ewo mo nti no but COVID no ewo natural sweetener nyame de aduamu na ade bi ewo natural sweetener no se wudi a enta ma complication pepepe enti se diabetes ni bi dibia no sugar level no enkosoro manage sugar no obi wo pressure na wodi COVID no bia manage pressure no enkosoro manage pressure no if you say vitamins nutrients ayewo mu no eboa ni padua no na da bia meka vitamin E aduane bia vitamin E any vitamin C bia wo bia no aduane a esombo na COVID no vitamin E wum vitamin C wum vitamin B wum na magnesium na potassium wum esanso energy okay enti ayese abe enfa soa ewo atadwi sam no so no anya asem keto dabi if say ya yam ne hono no aduane no ene nsuo no na de afra unse first no atadwi sa obawi a obawi dodo bat untimi emne ai ne ya ni apro ne hono no so na hoden wom
ahoɔden a wɔne hununum sɛ wodi bi na oyam ta atimu a ɛboa wo ma esane oyam kama nti woni koko tonkwanta apai oyam ntim yes if you say wodi di a na sa ade akyi a sɛ oye subtraction asa na why addition but wadi fufuo wadi banku ade akyi na onye subtraction yefuna ye chako onye ko ye chako esa emwa ni padua no ba se wodi covid no a eboa wo ma usan sunum kama ye wa kura se ko yimire kumba aha nti se ade akyi a wotimi yimire kumba kama na emma wo blood circulation nso ekoyie if you say enane bad cholesterol se obi a wo bad cholesterol no wodi covid no a enane no na onya ahoden na say na amafo na hini benya bi hini benya ti na be say me spend more time baby on benya bi ato no enti baby a wo bia so wo kuma se haye ya ko poku trading bebre wo ho ABC mart o patase ye de bia koja baby police depot no benya bi ato na premium nutrition center wo santase bi wo ho na western pharmacy tanoso ana say bantema jiwa na bato ho no kwa benya covid ne biato sanso na ko nkran a ukọ tenated herbal shops a atwa nkra ehia te se ukachi dragle na benya biato tema for monko little George o benya biato na Labadi Beach total filling station na ho no Accra benya biato sanso na Koda Nutritional Center e tema community 5 benya biato nkọ monko Aunty Akoma ebi yo ho asinfosu ukọ Mama Doris drug store wenye biato sanso na adom heba e asinfosu asamanka se monko set kodua ebi yo ho odan fo monko chumasi heba anase Kennedy heba wenye biato so manyafo monko accept the Lord heba shop ebi yo ho na cash and carry e techiman ebi yo ho brekum fo monko new born chemical shop ebi yo ho na DF Nutrition Center ebi ho bechem for monko Janet Apia Pharmacy ebi ho sanso na Sunya Green Light Pharmacy ho so benya biato and Takrade Ebuakwa Pharmacy mensa ebi ho nimdie heba na Connect FM ho okwa benya biato Takrade ho de na Jeff Heba e wo Mankasim ho so benya biato eso organic e wo Medina ho so benya biato na La Paz for no OP Pharmacy ubenya biato bia na wokofodua Gapson Pharmacy ubenya biato ohena na heba ebi ho ensawo monko ensawom goil Covid Herbal Shop no Covid Organic Tagana powder no ubenya biato Wisdom Amachi Supermarket e Tech Janshi ho no ubenya biato enu achi bebia wo bia se pharmacy anase herbal shop ben wa bowra ho se wo so pe Covid Organic Tiger Nut powder. Ye mama mpanimfo ne kokorafo na asese nsu na to ama uwimo yenwunu no. Ya na sasabrofo no hunama. Hunama ni. Yes. Na anopa no sorry a 3 didi koko no. Sabese enum. Na de nsu warm water. De no wa. Yes. Na ma na epika epia na ede. Unya pano na de aboso. Aya wonum ti no. Nya sempeto. Na ebesa sisi ni padua no. Ama o ye oba boost libido. Ma onu ura mu de hia mu yi. Die ni padua na eye bia fa covid ye waduane. Your numbers ne miensa. 055 8400 265 055 8400 265 and 0244 78 76 39 0244 78 76 39 and your COVID and Vodafone is 0200 0200 77 72 77 77 77 72 77 the screen so nti mo am TV no a COVID Organic Tiger Nut powder e bia wo herbal shop and supermarket bi na be say utubi kogumu a o frɛ nso a no be yensen kaye na ya teso na won so ton wanya mfa so fi mfa so nti
ana ididwa e pese efie bia ebi wuramu na maame fo na pa akoda e kosuku a say incredible penny okay vitamins no say vitamin C wom na calcium ewom aduane bi a calcium mu bia no eyema ye nompe nti sa akra di bia eboa akra no na on say vitamin C nso eyema akra vitamin B eyema akra potassium magnesium ni nyina no eyade anyame nim die mu no wode adua covid ni mu na yenso kwa fa so ye no yamfa ewuduro anka asase no eye organic nti European Union for amaya so mo na mudi atadwe no ya na edua yes, okay ye outgrow ye farmers are mo training wo ma omodua emayen nti ye ku de ye no ho ya sanso de Akoma Food and Drugs Authority for agiatum nti woto COVID organic tiger nut powder atadwe sam no a FDA number ewo ho ye contact eso wo ho se ne abedi no ewo ho nti se wonti bibi ase a na wa frɛ 0200 77 herbal shop bia no ebi wo ho natural food supplement a edi boni pedua no ban nti kokorafo edi emirwafo edi emaya edi emranti edi titru pa ne wonne wo ye adwumaden sabi nya ba ma ye mesini an adwumaden omodi ania no nse obekudu fe na wonam ye wo ya ebi kura wontumi nna so yo bi a wontumi nna waduane ye covid wadidi awi a wokoda no na wahunu pika na watete adi woto a wocha akora mo no na ma onye kese adi so hunu pika na na obi agbo no ba wo kese yem nipadua no ehia cholesterol yes ba se cholesterol no boro so a ene ha adwen enti e ba sa unya blood circulation yi ba se wudi atadwe covid tiger nut no a enna ne sade bone enti e ma unya blood circulation no kama enti e ma unya kese enti se unya pa no boso a anopa no breakfast uko woni obia betumi adi bebia na nka me bebisa obia betumi adi bo se dro bi wo ho no ma ese obi wo ho no ma enyema we je se covid de eyema obia se atadwe de nka se opemfo anwa atadwe onyem kra utimi se onyem kra na wo we atadwe no a anase wudi covid tiger nut no a o kura eboawo eboawo fi se ye wo nipadua no ye wo protein and vitamin B o my friend collagen aduane bia collagen vitamins wo mu no unse oil esiesie nipadua no na esiesie oba wase na ho ne ye moton se o wa eboawo wawo mu yemre yes na se wonu wura kura to hia mu a esan se hon oil ne ye kamanti no ema hon lubrication ne ye aduma unse obi wa hon ne hia mu a be 40 seconds na hon na yewese na onya cut se wudi covid no a esan se collagen eye vitamin E ni wo mu nti no ema bibia ye kama ma enije ba fie nti se wonya ni bi a oh how okay oh ya ke will be no for 0200 77 and 0244 78 76 39 and confirmation number we so 055 8400 265 baby I will be afraid na o can connect FM answer na obekokra no menim san ye hey Akoma FM ha ye gate na no aya na ebi wa hapa na wa akasikiti ma no mekati wa fanka ho edru ya no say ye tombi wa hase aya de amafo tie mu yes last me do na nkofo asalai be beja Akoma FM hase oba Akoma FM a benya biato bebre nti ya ewo kumasi wutwom askwa hebe bia na se bia wo bia no untimi nko pharmacy bia wo de oba Akoma FM ha no mu say ya obenya bi e de ato Akoma FM ye wo Kumasi stadium askwa shopping mall nenim he ya na ye wo oba ha no ma obenya coffee organic tiger nut powder ni bi edi we ye no mo ye aduane na we to no edi ese wo de aduane wo de bo ho ban no kre nipa bia aduane ye waduro bia no onyare one Dr. Forton kwanta ya pai yo ye da se ejidi se nyame ya aduma na wotwa ebesim no ebesan ehia ebiem enne enkoma aye di ye nua ba bi ednikunu abaha se ne ba eyare na mpaso enye se oba no na ekasa ne ba no eyare oba ye ya ye wa ha nyina yehu yate akra na ebowa ne hwene mu nyina esone be ma ne se
oniska esanse na adwuma asɛe a ode bema akra na nyeska kese bia ebro sumpo 2.5 na emom se ya ni hospital asem enye 2.5 no nko a na obehia ye ni Ibrahim edi nkomo na Ibrahim nkomo no enye me de na mejidi se enye etiefuo nyina so de esanse ayeti se onye wadwen se oba no obema no ho ato no because nka oba yari ya oba ye kra ye ka oyire nim cross diaper mo de bae no mo change be 4 esanse ni yemu hwie sa nti bigidi se fie de obehwie mo na otwe ba ko se na otwe mienu nie 2.5 untimi nya scammer ne de o wampena bi wo ba bia usika kakra no de ko ho o penyi manti misumi no bi ante o ni babia o ba bia biem oni babia o ba bia biem o mane miensen ye mi pa kire se mi ni pina wo bibia oni pina o ba bia but o wo ma o ba bi foforo o wo ma sen wo ma 3 ena oni we so awo 3 inti sa enkra 3 no mo ba bi no o ma chop money o ma so mo pempen so o ye wo mo o ma so mo pempen so ado me di sen o ba ko kra o VSS okay na ba ko so ba ko so o ka pragia ba ko so ka pragia ena ba ko so ye den ba ko ni de o ba wo ni ma me nche inti sa ba no wo ni ma me nche no o ma ni o mo chop money there be free say me too kwan ena oba fa oba okay ni be odi akala into ni be bia sa oba no kra o na oba na o ka pragia na pragia for ye pe mo ska okroma say pa pragia for ka ho wonu no me fa ni say wonu no sa akala no wonu no woni e friends woni e kan ni say oh wonu lances nti obi o na ya oji obi ho na oji pragia na oji pragia na o espe nti se nipa ko ni se imbra na nipa ko na abeji na ade nti anopa de na o de ama ni se foko kakra na imbe no so no badanya obo spe idie san ko benya kakra ma because say jaw de nyama yi hu ano da bi anya se me de se me ade hia me pa na me ba yare sei na se yesi me fa me tinsi form kra peska ma me ba mfa hospital meye me tie o nkola no me frɛ o mo abisa o mo nkola no obisi o nibi nti akola se wo frɛ wo bana se wo si wo nibi a ontimi fo so no chinchin atwon nti na me fo because of pain ni say my friend aka abisa ni say onu aketo yare ye peska ade akọ hospital o se da sika no mi dia ya ade mi niska o na keto anso mi bisa no ena mi akasa kwa edodo mo e fam say anka menya sika ni bia ire ama oba no ehifa na odi fam yi wo so wa fam ehifa na odi fam mi free adwuma ba fi kwa no antena mi sa ko bibi kra ndipa kwa no frame say mi be adwuma mi ko ya me ne ko kan wa sis kan ni won ti mi sa ko da wo twumi no be frame ansa na ma yete ma adwuma na amaskaba ana so adwuma na me ka sa mi kwa volunteer yi busumi ya su busumi ni su nya ti mi nya ska anka busumi na su kwa na anka menya ska ya wo mo ite say isi de ba no be hospital je say ma busumi so ana Debi anu etana time ka se mi free akora na me do ma akɔhwɛ se bia menye bia ma mo a obedomu a we hin meko fie efie hin bia mi free ba ya no wo na meko akɔkyele na ɛwɔ nipa menimo mo kakra nti sa chinchin na otwe mienu ade na won chinchin ya nya 2.5 no den ta me kan se adwuma na me ye no anadu adwuma no se mi free ba na se manda mi kwa metimi yare mi kwa metimi yare mi kwa Ibrahim metimi yare enti oba je so obeda de se mbeda ka oba no yare na oda da bi anya se mbeda o se o meni mintimi nda o se mi su mi fam no kwa oba no kwa na ya otifie obaka no kra wa o kyerem ono akasa me ma me yale yani na me ana me sofa akopemende me ana me hwo obi anu a o ma me kakra se jikan onko na aye o ma me ba na me kwa na me ma mba o papa ji unni nua bi ni nua wo bebi o mo wo ba akopese ba akope ni nua wo bebi a nti say ye ba na ye ba dan ye na ko hospital say hwa na ye common bebi agina ye ba ye dan ye ba na ko hospital say ebi amanfo ba dum kakra dia na ye na kwa ne ye hu dia ebe nti sa dia unya ba bia o kopeska yes asam no na bila we dia say asam na ye di che say 2.5 pa ye papa say untimi nko o talent ni Messi na asam mi kan say mi wo sika o ha wonu kwa me mani nkasa
o mani nkasa say be no miska oh me mani nkasa kura na ma yato awon ti say no things na akofon kura akofon wa o sha dent na things akofon e ho na me ntiase no there be auntie o say o ye adwuma to mi duru ebi wo sesame ti form onu say adwuma we kwa ma boka so at also see Messi na your talent na say wa boka e ba ndey say enso na mini namu a e bia me sanya adwuma foforo kra wa o sha talent bi o me den painter na wenya bi painting na bi minya bi ntina me we ka say me chini na ya hwe say bia me ye bi obibi ntina me chini etiefo asem na edin ahwefo asem na edin ye nia ba bi ena de ne kunu aba ha omoba yare pa a omo hieska e de akra na ko hospital be ma isi say things akọ down eniama akọfom ne talent enso ye mesi na adwuma na ye ne talent inti no onya 2.5 ni bi na onfa ne ba no enko hospital asem na edin mo hwa yen ewo Onia TV na mo tie yen ewo Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumedie na yedi ope bebi a Akoma FM ye wo kuma se askwa ye ne shopping mall no na edi ehwani mu udru ha no ma edan kese bi a esi a obo won se ya twani mu kese pa Akoma FM obetimi de wasem ene wo how e de abani ahwe kwan ye befa so aboa wo na wenya asem no ano pumasibre wo hwa yen so na se opesa wo frɛ yen na wo de wasem bi etu ye nima ye numbers no e 0530 507 849 0530-507-849 and your WhatsApp number no so 0246 76 60 0246 76 6060 Beluchi some betimi e de Ignatius picture no assign ato yen page ni so biem e de amayena enra ye nua be ma bi 26 years ono so eba ha se ya obepe emwa kakra yede beboa no ama no akọ hospital ono doctors ahwe no mo se o cancer of the eye ntinani ba akọ eye yata no say ena na ositie ansa na onya enyare ye no abrantie fe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  ena yare abono ama ni eya say affect ni liver nanso doctors no ama yen assurance say yenyiska no ede ba ombetimi ahwe no ama yenua no ho ede ato no yenua no ene da yen page no eso no nti se wo hwe yen na se yenua ba me na se ma ye wo ya pa ebi didibi echi we ohia 90,000 Ghana cedis 90,000 Ghana cedis na se tiska no 900 million eno kra no migidi se bebo esanse nya konfa no chi ha ena ye behwe no e wo se okọ Accra na okoji ayarehwe e wo Kolebu nti se obetimi aboa na eno so na odi usika no e de afa 0530 507 849 0530 507 849 yenya kakra ye pese ye de eboa ye nua ba me na enru ba bia nti se nya da ne da Onia TV mu amohwe yen Akoma FM mu amutie yen eni mo hwe yen wo Facebook mo boa yen de bia ye de asem ebetum nim na ye hia mboa mo boa yen no madaro mana maboa yen na yetimi e de ye nua ba me e de akọ hospital na ne de ye ba ye de 2.5 you cry de chesa asem no cry age yensem nti se wutie yen so na se opese oboa Ibrahim eni ni nua Aisha Ima ene ne wife o se fa o ye ni se Ima Aisha na omodi omoba no ekọ hospital nso a omo hia 2.5 250 Ghana cedis ene wo so omodi ko be ma ne se na edwuma sei oye mesin na edwuma sei oba no nso onyemye no e ma de munim nyinsen mu ensem onyemye ni ntino ntimi enye adwuma na afei na ka hoden ba ya ko betimi aye adwuma na ne bayi nso ayare wedi kan de na ko hospital ba ko ena doctor so mo koye labs ni ade ni ehu de ya akra no bowa pa na utie se ne osi bowa na ne huni mu nso ne yemu eso ne na ofia are ho pa nti so obetimi aboa ye nuen na enei ni chine ya ometimi nso de omoba no akọ hospital a ebeboa eja ye ntimi mbesreska e mamu sa wosi okwa akọ adwuma but na me ka se enne usi lorry station se si ya kra na o ka se eyi dem ai bi mu ye pa o pa obetimi aye
gidi bi se sie e di enye sky dia aha stations no omo nkwala omo ye adwuma wo nti wo omo nnim na se wo kan wa eja wo de nsem ayi hu ano sa wo nkoi wo koi no mo pamon eja wo de nsem ayi hu ana oba no yare na hawo ha me pa but wo de nsem ayi hu ano I said the ebeka bia no wo bibia o de counter because o pa che se mi nko ye se say di bread ba na me see oho no se amafo animu wa uko ye bi kura na be dan ntokwa sa na me picture wo nya sa dia ka koye no o koye no de bia se de bia adwuma na ne chine kakra me ba yare ntimi sere mo mba me na me nso kakra na me nya kakra na me fama me bei because enne na maami o ma no fro ka se ono kra won didi ye enso ne ba ni num no ntimi nim de nsuo kra ba no fo nim no kra na akra ne nya bia onu ba ko yoko school si 3 cities bi na omanya e di ama no nti na enwumre jam bedi den Mini Ibrahim na enwumre mu bedi den anti asama me kan onya timas meto ase na me bisa o se na enwumre mu bedi den me kra me ye efieti ne kra me kra me ndi hwe na metia me kra me efieti ne kra me ndi o ye panyin tu wetimi a kire kom nti na enwumre nkra ma de didi the meeting na operation de ba ko miensa no mo ya me me ana me fo so edi kokoko adwuma na operation yes eden operation na o ye enia o ma am 3 times oh me na me fo so me adwuma kwa na man ka che se sa de no wo me hu kwa onhu oh kafra onhu kura ba o force me for so say the way I so ye be there ye benya bibia di me say we say me say we am tell me say we yam ya ade den see ye me ti wo na I say emu ya me du kakra bi say ni na me di for so ye adwuma sa ai sa onya kwadwofo dabi no kasa nim me ye kan kasa nim say me ye kwadwofo me adwuma bia obe hye me bia nteme ye se bia wo fie kwa ka se Ibrahim be ya de mama me fere sa de me ba be no bi na me ka se ya ho kira be na me sin adwuma na kofom no anka wuntimi enwieru rankofo fie bibi kakra bi se bia ombuko mowi okodo kakra bi ko twitwa flowers bi so twitwa dua bi na wache kakra de abafie na me ibisa no enye sa chinchina o sa o call lorry station ho no ba bibi foforo bi a o se obi o so a uko page ma woni fie na se e bia wonnim wa onfa obi ani susu wo ho onimu a wonfa wa adwuma okay awati wonimu a e bia asemesi nimu a e na wodi ukọ ya onim se BBC kura na asemesi ni be bayere e ba guarantee okay so wonimu a obaka che se wonimu nti ukọ de wi asem aye no e bia nya se bia me twa ne de bi mi so mi pede wi a akwala no hu beton because of me and then I want a man so me money na yare me na de ne de wensun na me wura o na de ne wensun abisa no ansa na me bakura na enisu kwa me su ye wa bontu kwa ansa na me usu he me so abonti because of me sika ade na me hwehwe na me di be ya problem o fie no me nya bi nti me nim bebia and they say me bakura akaka ya abom me don ya me sister akaka ya abom e okwa ade because na me nante no beti ni kwa na say bra ansana me yeda ansana me hu ba me ansana me free cap ade ya ne ne yo to adunjune because of the way me ti adunjune kwa na e ka me tirim because of manya bia mo a me hu ntome ade se me ye bi mo na me hu sese de mo didi mo ya bibia na me so me koda na mada me bia me wo bia na me ntimi nda enti obi a otie na obi a ohwe ne de na obeka che o de adwuma na se bi obi tie okra na wo bibia obetimi aboa wa ma waye a eden na obeka che obi a otie obi a otie me sere omo se obi wo moa bi a omoa me na me su na me fam hwe akwala no na echire no asida bi o na ma na asida adwuma apart from mason adwuma no adwuma ba na wo betimi aye na me si painter no apart from painter no bi wa na onye painter apart from painter ne dey na betimi painter no minimum ya nkasa okay yes e bia enchancha painter for ne bi okay we are professional painter yes minimum ya nkasa awati adwuma na emma okay nti apart from mason adwuma apart from painting works edan na so bi tie wo betimi aye wo fie a ene ya e bia obi tie wa
o wi obefrɛ ye beka so mi we maybe say one person bua na inye say be ya obetua oka okura na so ofra omo frɛ ma metima akọ ti say den ti say bia de o kan aprapra ne ade metima akọ ya ma okay yo ye be san aba ko bi ntene o be sorry kakra na ye ni abema edi nkomo efi Charismatic Ventures ye ma akwa aba me ni abema Beje oso baba. Pacho ho ye de. Boko pa na oso e. Mo ho aye fe pa o shirt na fe pa. That's it. Ye mo akwa ba wie. Ewie de you nupa e wodwa so a. Your friend no Zahara Mixture. Okay. Zahara G capsules. Okay. Zahara man capsules. Okay. And hindi haba mixture. Hindi. A hon komo ani de besumo ewie. Na ye betia ye tiefo ene ahwefo nyina. Ye mo bibiara akwa aba eso ba Charismatic Ventures. Okay. Said ye dada ye kai wo ye nupa e wodwa so no. Ene ye de ho adanse ye ene ho komo ana ebesomo. Na ye de ye dura ye friend no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana edikan. Say duro we eye dura eye infections e duro kese a oba ene bema ana enom. Na uye bema na wo ho na sebi infections adokoro na ma ensansan abegu bema ho bema bi wo ho a onya infection bi te se gonorrhea impempi no odwonso ana obre na ochim ansa na dwonso no etimaba aya na impempi so na ma bon se wo ho a na ensufita so etimi free ne bema eba bema bi wo so eba ne sa na onhuna man because insan no etimi gu ne bema ho prekesen na obre ansa na insan etimako sa wo ye bema na sa wo hawe na wotima edura mi di ho adanse akanfo ede ama se beboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules na obabi so wo ho a wafa innam yare bi te se gonorrhea ama agya no jonso ya yawo ama sebi ensansan abeti aguna himfi ho so prekesen oba ko ba bia ton wodro bia o se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa dro we ayadura sa oyo ba sima na wo ho na sebi white anasa ode po pa ene wabetena na agya won kekaye nketenkete na sebi eho a nsuo etimi gu nkakra pampan ewo maba mentena de bia meka me se enya ahusiesie nko ane se obeto wega kese na watwi wanim dabi enya ahusiesie so nko ane se obese entade kese ahusiesie pa ene se oba obenya Zahara Mixture ene Zahara G capsules no wanoma toatoa so na wan kasa obehu sa o start se o numa duro na ba na besa babiem ema beberenim sa secret no ema na ba no asa babiem no secret na ne se Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene duro omonnom amana siesi omo na white anasa odepo bia enkanketenkete bia ehana dweno eduro no ebebo ebemani nyina afiri ho oba bi so ho a onye ne mensesa pains pa no nyamu onye ne mensesa flow no so entimi embeye uyo oba na sa wo hawe uwo ma oba eduro ba ko pe ne beboawo eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules ema bebre so frɛ edi adanse menu maduro no ade ba ko a mesan hu ye ne se ene eduro na aboa mema matenka na ewu ene matenka na nwane ti se oyo ba no watenka kofom no watenka ewu a pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules echira kwan oni atenka babu na tenka ewu me say ne partner mpo to ne san ya onhu hwe na die frau ba bia ene so da wotim esa bema bi wo so ompele sa obekọ abonten no so da ye mpe no no so na mo mpe no sometimes anya ni nyina na wo se bema no twetwe ba edabu wo ba no so no so otimi ya tinka ye adwuma wa otimi frefre nyu wa so otimi frefre ma ba oba bi wo adabi a bema no na twetwe ba dabi oba so mo atinka no ye adwuma dakoro na so akra match ni bi na yefe enye dabi a na wo se bema na wo se okra match doba pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules echira kwan ya draw we me say ya draw won waso eye nubra ane atete ane de afrafra enya daaje ane de aye se odofo wo ho na owo weak immune system odofo bu e ba ne sa ono nko de bia wa ye mere de bia wa yare yare enketenkete ane de stable no eha na dwen ubo se walking distance kakra bia obia ya onte brentantam no ubo so no nko na ote so na ohuna mane ubo so no nko so weda sesa kakra bia e wanketenkete cold na e disturb no na e hanadwen ubo so no nko aso onya infections a adura obia no ma yare ne be kwa amma biem no ubo so yare no ko na asaba yare no ko na asaba
ono ko de bia infections e disturb no e ha na dwen odofo te sa edura ebeboawo boost immune system no amonya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo the phone number si ebia na nkomo bi wo ho anasa upeno ebia ton 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Pacho Subim 0248 56 93 35 first one number no 0246 34 83 34 Adafo yebeko yedro e friend Zahara man capsules say dro we yedro a ye memedro soronko de bi obi kan maka memedro die na chese Zahara man capsules na demo soronko Zahara man yedro nubra ane atete ane de afrafra ane de aye natural herbs aya na de bia no amanfo e complain because say ye wo memedro bi wo ha onoma na ho hyehye no ete se de yate ensanso no gu no so ye wo memedro bi wo ha onoma na Akoma e bo kinkim na odefo de bia meka me se Zahara man capsules ayadu edem soronko wo de ko ba bia ton wadro bia na to Zahara man capsules so be ma wo ho na wo weak erection be ma bi wo ha ne be ma no entimi ensole enni mensem wabo adabrijo ono nko de bia waye mere be ma bi so wo ha sisi yale agena boso be ma bi so wo ha ne nkomo no aye mere wo ye be ma na wo tesa be ma me say uni problem Zahara man capsules aduro na base ebeboawo ko ba bia to oduro bia o do to abema bono no patu enumre tu nom to so mame unom to so a obo hu se o mre na wo yam pam no Zahara man ebeboa ebema ni nyina afiri ho adafo ye be ko ye aduro ye fe no hindi herbal mixture na se aduro we me say ene malaria mixture e wo market pa eye tatache eno ani hindi herbal mixture se adafo wo ho na a 3D mowa no eteteo na ma waposo nyina eye wo ya na sa ma wonu mato udidi mpa enko odofo bi wo ha a 3D mowa no ebetra ne musa na amane pa no hu ese jani tipaye na ma nipadua ni nyina aye hyehye odofo pe hindi herbal mixture e kira kwan odofo o typhoid fever na eteteo no hindi herbal mixture enu nya dura ebebo odofo o sugar level na adane wadwendwen no hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa se uye dwumaden na ugina ententenche odofo mesi uni problem hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa odofo saje phone number sini biem 0246 34 83 34 0248 56 93 35 de bia meka odofo mesi bambo atrema eye chen ayaresa bokitima anodofo men twen so mayare embubu endoso ansan no characteristic nupa mesi ye de bedo so Ghana ha ba bia ebo adasa ebo afoforo nodofo de bia meka mesi oto Zahara mixture ene ni G capsules na enumbom na ebo boost immune system no ese ebo atu infection bia sibiti se gonorrhea ese free ni pedie no ene Zahara man capsules ebo ba ma bia mesi waye mere ne mantamu ye bonne samrane se wa minute bema ene hindi herbal mixture me se ene malaria mixture tatahwea ebo adasa ebo afofo ye nipa yi ukoba bia to wadro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop wo Ghana ha odofo benya bia to na me se obo se nyame demu nti onomadro na obaya dance no wakasa characteristic adro no papa ye das pa ye das pa so ne yen abedi enkomo enti ye nua ba me characteristic ventures so hia enroni bi se ne awaka na afra 0246 3483 34 and 0248 5693 35 wape omunroni bi e de ato ensi otuto malaria no aba papa enti unya omu malaria edroni bi hindi herbal mixture ni bi na onoma onso ohun ebeto enche bia ye ne yabedwafo no ebesi enkonwa na omuni yen edi enkomo na ye nua ba me na sema odi abe me de yem say odinsam eyi no ho ano edodo odinsam eyi no ho ano dodo nanso osinye ono a ayo operation miensam a ne nsanso eya ne ya ofibuo kro me ba ha sei no kra onanteye ena ode ebaye ne ka ono nko dia anka nasem no kra emba nanso ahokyere
ena amana ba o se ne de wansu na emom osu ase ho esoro ha de wa hye no ho so ba ma nsu obedwom nti no wansu na ye hwe kwan ye be fa so a ye be boa no kwensa bi patro ti say me hu ye oba pa ye de nyame as na ye na no so ye de nyame nya no so ho ye ye mo muti nkwa biom nso pa ye de nyame ase wetie ye nua ba me ne yire asem ye hya asem free oba no ho o si onyemo a na wayemre especially with the third one into wentimi anya adwuma nyinsan ne mu ne nyina eno po de mate ase esanse nyinsan mu nsem de ewo ho na owo wie ye yakra nya bosumi nsia ti bosumi nsia no kwen na ontimi nya adwuma obetimi okay imaasha obetimi aye adwuma na emmumu no ewo ni nsunsu aso okay ebi mpa akwan obefa so a ode ebekọ baabi adwuma no kora no oni sa ahode no okay se ye ma ye nim sa de awote etie aha bia ne nsem bi na ohunu kayi okay ubetimi awokra fe na wo ba no wo humfaw ne kre ayi no kre pa metie na sem bebre no metia ye tiefu nyina heda ho ma se da wo mutie ye nyina ye mfe asoma imasha for now na ye hu ne mobo wo hwe na eso ye mobro wa ni dodo ebi ni ho adwuma sensuo mpo no ton a ye di sika na hyase ebi a woni bi metesa wo ka se obi kura ma ne container a oso mfanton ade je di obeji o na kofa bai no ne asem container no ntimi nkogire mu nkasa mi tonsuo na wo ton frama eye sika ena ne bema no enya bi emma no ha abrabo no de minim ne se ekosora na apafo etimi hyase kama pa afedru finfia wan shakura na wo kopa duro bi akawa no sa na me hu wo mu ni bi ende yanka ya de no suntu sa de na yewo wo mu animu ano wo de tare ya na je so bo ye bo ne trape na ye odo so cry etmenyem obi su wo sika se ya asa hodo no hodo ba ne emba se wa wo akwalei wo so mo san miensa hware ho sem sa akwalei ko 3 cities no kwa na to de em sa to ba kwa ya semu bibi enye no boa paye tinasam kano na kra enye ne boa paye yamba be ma no so ho me bisa ne se mes ne dwuma ne mma ka onfa bitin dom na onpa bibi foforo kra gidi bi se ne enye na ka onya sa ska no fa kra no ko hospital ba ka bia na waboegu na obi nimia se na obi nimia se na ho no so pacho se na osi hu be ma ne nsem kan ye bema no ensem kan no I was set upon ho so okay sana meka no was Ibrahim born ho so oni bi ena wunim de o ka no e fa baabi so no eye no kre me icon me se obi emewo shi o me clean mama osuma boy bi oba hwe nanim sa mama na nko usro misro okay because I quite remember say me say curtain mo no e wo me ho anajo na am Roberts ba me so wow enti me so ise wo bi a minni ne pa how them if you manage wani because eno na ama na ye ne den no e bi anka obeye na so gidie no e wo he okay gidie no e wo he je se bi a ye fa nhye ne se on pa dwuma okay e bi obi store bi magazine ne sa na ma no na no kwa wo hia obi du hu adansi no asem sa ho odin hye de ni obi a ye twa no miensa enka me betutu bi ama ne pa se be ma katira wam te se wuti wase enyeji skama wuti mi nya adwuma nanso oyonko da no da oso wa ye operation miensa ya na ho odin ni ho ye no kre tinasem na ni enyan kakra okay yen se urade se obenya adwuma bi a ka bi a okọ obi to ade bi a na wa farmer no ana sa sales boys ni bi
na wo ka so ko me hu kra so obi pe sales and marketing wo ka no so school no so eni ho no de akoye enti nyamea na mesre se omie kwan bi ma Ibrahim because oma metia na mera ho pa se fra no pam bepem sesebra ha aduane mpo obi a ye operating oba no so cry breastfeeding me imagine say e dia kra na hye akra ne twi esa wo moja kan na o dreni so ama why ye kete ewia small brabo edi o eden pa mesre say ye moafo ada wo moboa na ye nyina ye nka nsom nanka yentumi emwa won kakra okay ana obi wo adwuma bi obetimi dia ma be no because o say o volunteer o say ana do die no so sumi na yetuaka me hu bi to bi ko be fie be omuntua omuntua bebre na ntia asetena na mo ayedin ba be ka chance omo ne ho so mo ntena se onko so anhwehwe adwuma na me be na dom ama otimi anya bibi aso Reverend Siapai life be ma no nsem na wo kan o say ne ma me free mu no na ho se ne bibia start say e bafo aya na ye ma me ne ye papa no mu no omo de omo honhom pa bi epia yen ama se bia wo free mu a ye nyama timi say ya na che so no analyze ne ho a wo hwa ne ma me free mu no na ne bibia sha ase say etiba sofo o hwa den na ekoso won say asem o Canada ade wo ho pa okay so atase ana ono nso no wa study ehunu say ne maame honhom ye den eta na chi so enti no ma ordinary akwa akohyem enti ne maame wu ye no hunu say na ni daso enyina asa so atase enti no kakra me pesa me kana say afa wo masem ho na say wiase yewo aware ahodo miensa yewo aware a nipa na nkasa na ahyehye ane yewo aware a bonsam ahyehye ane yewo aware a awrade ahyehye wow ai so minim sasema mekan utiase ya bonsam de na mpachoment bonsam de no sabonsam ahyehye aware de mawa yemfa no se ebetima ba se ebi oba na uhia na bonten ebi a wo obi na introduce na ma wo ebi a uhia na kwantum ba bi a uhia ne bia no se aware a wakọwa no wakọware problem okay wakọware adesoa wakọware amane hunu wo se ana enye ma nyina na ye ware wo mu me no gift nya me dia ma me pa na se so wa hia obi wa bonten na pese me hwema se nipa we oye wo yere ana we ukunu Mary di nipa chrono star maka cho se we onye ukunu omwawo we omwawo nipa okofa na enkoyi so atase edime hunu se o ma ware o mu ware no one eye o man kasa personal ware a o man kasa hia wo mu ho a wo mu misa erade akwankyere bia ana o mu fitin ya no mtu aware no ho anamo edi wo hwa be ma no obere oba no nso ebere omuma ebre omuma nso ebere na we enkosi daben because omunyina no enkoyi omunyina ye sofa people so nkoa so etino de e wo se eti40 ase na se ye nchire mu no o so mote ase de ye hwe ba bi o mu ankasa so mu firi o mu ba because metie sema na utrotro ma be ma na chasa wo ye wadwen se o mma na kwa ma na nkeka de ope so abetena ha se ye ho kire ye nidi ye manidi ye ba yare ye pese ye de ne ko hospital na mo ankasa muwa mo de away so atase mo ankasa mo ho mo pese obi na ye den eboa mo but uti asem no so duru ba bia be ma no operation ahodo miensa ne nsa kra san ye ne ya ne nsa kra so esa ye ne ya so ana utru man se onsan kopa adwuma e wo bi fie na me ni hu na oba me fie se obepa adwuma nya de amefa wo e bia mekan no esono adwene a wo de bae so atase ntino ye wo ne ma hodo bebre wo ho a ekoso wo wiase a amani pe wo ho nyina no se ebinom wo ho a obi wo ha obi ye Harry Yapa
obi nso Hey, speed up. Hey, speed up. So what I say? Oh, Tino, ama obia no etu ne hofo because ahokere wo wiase this time no. Obia ni ho pese okofa problem ebeto no ho so. Because ya mu yate wo yenhunu ye ho ano dada. Yensa na fa momo de ensa mfa nka ho. But the esretie for no say aha de yenim say yetiefo mu ni ye hwamoda. Pepepe. Ana yemfo obi metena ha so fitin ya na obekana no asem enti no ne ebe ka che tiefo so omunya den my because enra ye di ka de mo ba kwa betu anim dada ana enne ba kon so eto aso ba kon no franka wasanke ye man holy dance ana we na ye den aba beti ye hwese de asem na ekọ ene se de oba no pa no akwala ne yare no obo wa no ko toilet na ofina oh be I no operation from a buokrom abetra airport runabout and na manwana gajanshan Abedru road Abedruha stadium Abedruha chaze eniema omo famo no ano den yesere wo mo minimum say obi ani ho pa nim guase ana me study be man be man you obi ofere ade pa obu no ho kakra so at as but because of aho chirinti no be bia ensese oton ne yare kura no a oton ni problem kura no we frase e den eton because e ade a ibi ni ho so erade adomo a it's also aye memenda me ye counseling and consultation okay e Kumasi airport runabout Kumasi airport runabout ba bia wo bia na airport runabout ye ba kope me ho anna se asem we menka na hada obi ha obi e wo no kra di besi ne no e bia sebe okọ toilet na ne kokobu apie ya wonkofo ho sa letma no ade for 3 days ade apie for long time dia besi na 3 days unhunu bi ana obi ho nso a odware ana ne ho ye ne hene pa zon enso ka ne ho ana ne ho ye ne hene etese dia ate apie gum no ade am de mawa eno nso ebe firi ho ana obi ho ha bi oye oba oye bema ebi onu obi ahia for awaresem for long time na me ye ho ade we o disappointment nko a oba me wade am de mawa sa de no my god to me kredi echi na be yi ade na firi ho ana so obi ho nso a obra son se o ware na sa ware na kwan si metuma kire o ba bi a ho kan ni wo ama okohia no oye adwuma bi enye wadwuma metuma kire adwuma o ye bebo fa me number is say ya etie o asofo me ho sem producer ma sign ai reverence ya pa cho number no 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverence Apai life okwa o how bia sunsun how dear eno ane Reverence Apai life bokrom epatran about udru ho no ma na okọ bebia Reverend ewo na wakoje emboa Reverend ye dase pa nyame yadoma ye besan ehia na ye ni ye nua ma Papa J enso ebedi nkomo no so ache na dwe kakra nra de na nkam nya Papa J wa ha nke me de papa dada nchine nkomo na nke nra na mi ya Papa J senra mejidi so tie ye kakra ntino kakra na be kan fa sa nkomo na ye di ye no ya de ekoso pa ma na ye kumeme it depende okay we say ono ba tena na utwiti ni se mo odo ofie na nka bo mo ofie aka dada nche ni fie na nka ntene se obi atu di se dada nche dada nko na edi enchire enti ka o ma so na wudi ba dada nche de o bebi edisi na me se bebi nko yi a na sa de ne ede ene mpempi no so ye mema no ye fa ma ye hwe ema o mo doye okay ha obo respect no do obo respect to odo no on sheda nya special nchene ma o se brabedi obi horma o kofa no obi binti na oba enti na won ne tire kwa no ompe enti ope kwan bi so eyi wa firi one time na bia adekro na open to fa no wa fa saade no ene na de o se ehwe ne ehye no so na papa no eno metie na sa wo ka bibi se oni oba ne niba enti oni japade bi ade ma no da bi wo se asetine mo no bebe dia she etim se bia be ma kwa ne be free mo ebusu etim ka se one na wo nti ebusu na fa japade ye ma ne hwe one na wo no bebi o mo free ne bebi o mo be duru no 16 years yes oba ne mo de bo mo bi nti ho no nko a no o se etimi gira so e de oba no so chefa e de ma no ho ne no na metia na ade na o kan ha me kese pa se me ne na wo o se oba ne hinyin sen gu mienu nti o se oba ne mpe ne ba
ede na si enti ama nyinsa no ko yi oba ne se wa wo fo fi ba bi na eba nti on hu biem aside that no odne bibia boa wo okay odne na Akoma pa di wachi okay aboa tra ho ama na woni bi kwade wanya bi enti se wo pese o free mo akwanya kura sa se 15,000 na wo se we de man no oba wa tra 60 years na woni ne ntamate na o kwa 15,000 okay Aunty Bea then 50,000 Tony. So you know, I think say on pe bibi mfa nja no kwa na oba na Akoma Anthony anya hwe kwa watra on time for years. O se ba papa ma me ne kra say papa no kra na dwen mu ha ne kakra ne nyina ono anetina ho akopem say ne ho to no yo yemra ne nkomo no so yi ye nua ba me hu ne kasa ne sei ene me hwe me nua ba ma na e ka me kwa nke ne nka wa ma bia ka be boa kra na pa. Okay. Ka wa ma show no so na ka be boa kra ba for the sake of akwara no ne na pom den ene ne maami one ne bae ne ntino kan semi ho ameka me nka sembe se ye hwe akwara na pom den because minimum obi a sebi oye ba fine a o ti hwi mo ton paboa enam kejetia enam edum minimum obi a oye ba fine a sebi osan ya chacha o ye shoe maker o te faako operation ayaya wo nyina achi no wunwuye o o ti ase o ti mi nanteko enante ba enti wo situation no wo adwuma obeye na situation be pe na obetena ka se wo maame ewu na ne sama na tawachi ye wo bi ba asase so wo huni maame ye huni papa eso no o ti abrabo mo ebobra wo ti ase eno no nya ade a wo se wo de be bo ho asafo hene se 250 cedis wo die che dia ba me hu se eno no minim how wo se hu ne se efa wo se nkofo be mo ba show bi so a adwo ba ne se ha de me ba menyeska e be giska dia ma me okay enti oba na se munya ne se obeka ma ne ho ye mobo to the sense say anya hwekwa ne tifu be hu ne mobo do ye tifu omo ya de omo boa pa ne mom se u betra sa manfo hwe won sam na wo kana obi tia nche ya de mikan asa na obeka na be ma wo ti be na ntia ba na 250 cedis wo me yetimi do ba betena so arabo mo edin de Ghana edin de na so bibi wo no ma emane ntra enko okay yo mo ye ho beso ene ye wo de ye ho nso a wo so obi nsa ye eba mo bi enti na busan se na sen na mo nya mo so kwata ibi kwa ni okra yo mo di cross onya itu situation no wo adwuma betimi de aye se nya adwuma den na obeya a oso pe bibia obeya ne health condition no ye be fa na wetimi de support fie kakra unidi oyiri nidi obanidi wo betena to me as a bear man dey be say e fa baby no onye no ho say oye bear ma yes odin sam yi ne ho an yes okay obi de chen wo de no minim guy bi wo Abepo junction kwemu otonton key holders ni ade sebi oye yare for pa hu na ne nante akura anye den enkoye enso traffic mu de bia medro bia na branch na obi ti de bia hu na mato freshener onto bi crowd beto because on one ka say person onya bibi for himself the condition na me say obi so ti baby no one den pa pursuit o sha waduma please I came to look for somebody and I didn't meet him please can I you see I wa mo di nyansa no kro mo epeska no enti no mesre no once or one kware there do your operation fine but condition no also ye bibia e betimi na health condition no amache yo papa je ye da so pa Peggy Aunty Bea na nti oba no ntimi nya adwuma Aunty Bea yen hwa ade aho kire de nyame anim wa wonko obi mu da no omo ka onti ase okay aho kire de ya pa ena akoda na wo yare ne yenyina ye wo ma ha adwene ba ma menka no krenche ma me ne kunu no me de omo nya me mobo akoda na wo yare na me adwene no wa wo 6 months obi adomo mo container wo si wonye sika to fridge de esi unload nsu aguma ma aye blog akoda ne yare yenye ntumu ntimi fa ne nhye akire emfa ne nkwa akima nemo ye won krofo mo suo nsuo omo be yi koton aha ade na wo ye ene tea bread wo ho okwa ye nkasa fiska bransa na wajibi akwa koton early in the morning o man ko school a wo betima so tea bread bu ko mantem honom akwa koton ma me bi wo me mantem ho no nsia na opa tea bread set alarm ai tea tea so oba pedu o sade a che so be am sorry enkodu anwumre no wo ne wo ma no mo nsa be koma no 2.5
ama ma sorry 3 days obabuku ye nya no o say show ne so hye oba na bi lase ko ade che oba na ene se no oba na emergency case ni bai na o say ma ne de ekọ eye me ya sa akwara ne sorry ben ne Ghana na nti bi enye ne wo pe na wo bedi o ene ye di ne ye wo because economy ni mo ye dene be ma ni tiri modaka ho ena na me maame ti ase no na me maame boam nti yen kasa wo maame ko no waso wani monyam ne wala kinna dia ko sha sama do ana ena ebre wo bebre pa ene maame no mba biem because maame no mba biem ugina wo ne kan ahwea ye den egu ni so until se Nyankopon beto ne nsa fra wu Ibrahima obeka koka no wo maame ni biem ense ne hye ne tirim se ne maame ti ase no ena na ne makoye mana ene ne won sha ase mbo no so ya ya operation ya je atum na mum be ma no wa hode etimpem oba ma nyam wubiem ana na won fa no so yi ho ano te mo da ka ho ye nuanu sremfo de nka minim se kom na de baade ba kuruma no aso san wo kon se kan kitaw na won nam won do kwakwa 50 cedis anti bi ye adwuma oba me ka adwuma me edu me na me ya se ma yesa bodanfo no pe bi aka ho adwuma bi a minim ye bia mo ho flyer talent ono se na ye wadwuma wa talent na ye talent what the oman to the na se me oba be sem ko je keje se me pai tek e be no wa se obi an kire me so me ye wa fa talent and na ye nye ne sa because oman ni mo ye dene 250 Ghana cedis akwala na ye hwe wa akwada na ebo wa ha enso se yasa na betina esin obi an be so obeje akwara ni because of say me ni to me yare na na bila yare me gin na se me humi gu akwada ne so e bia na ya west e wa na akwada ne bo be ma no wonya se ye me operation na me nsa ye me ni trim ya ne de won mo ne ho so ommo ne ho so enne mpo sa pra kwa na be pra e wo mu se dem na mama kan gidie asa ye nya Akoma FMfo ya bam se obiti o masem na se eka na Akoma na owo adwuma bi obeti ndi ama oba no ana ba ma na ya wo de won free production line no yes ye beda ne witness because of GDNT ni ya gina mama ni be ma na ye de waye onya de wo keka na wo ka na me ne ho nya me mbobo na madam na nya sa na nya me ene wo adwuma ye talent wo you see the talent ye messy work yan kan che adwuma ye nyina obi an ko hu school so ye nya ye bi Akoma ni bre ene ye de nsam ye nu ene didie ya ye operation so be ma ye adwuma anadwo etimi sa pem oba na mo kire nkola nketinketi we kom we na kine bu hu no na sa nkola yo madani street children street ni so de okwa ne ma bebre wo social vices bebre de o pese okofa no okofa se nyame amfa kwam na se nkoda mu bi ekofa an robbery a Aunty Bea ye ne ho akire yen ye be sere papa no atiefo enye ya dom me ye sure say yen ankasa kwa ye crew na ankasa we will do something for akwada ninti na nya be ma no na me wo branka me die chamia da akwana ko hospital 10 pesos so kran kama me ni kunna no na ye din na akwada no yes because they are not serious they are not serious and money be so your madwen say me hu papa J na papa J da ka mu ntimi so papa J betimi ahwe me so no aso mbo no bi na se papa J ntimi nhwe me bia mu dia na akoya asem na me bi sa ne se bi onko ya aban adwuma na se o ye private job se na ye private job ya so what 3 months abekwa into 6 months there e she ni temsa na man ni to eye galamse na betimi kakraba si se kakra ni man dia na wo so wo ye wo de onsa hye odami fam asori dia akola na duru ha no e ko 1 week akola kito en nso ne yesen na wo ne na wo fe no wo bowa na mesre enka akoda yari fa ne konso wura bi honom ka che no mama me ba ne yari mesrew gine hye wachimam na me nko de wo de nimbra wenya de odin de beko ansha wo komienu miensa ebeka obi kwa Akoma mo beka chose ende jakulan jiskane fa kwa ne de ekọ hospital you are okay na uta na me na me ya na mesre me de na matiti mitiri ho da bi ya mbetina de bi ase besre bi e ha adwen eno obi eniska enti wo ye bibia no mu ani ada ho wa ya de se okọ galamsi volunteer na mom ye besre no ye free ha na se ye na doma onkopa bibi enye nka ho because nye de bia na ye beba be twetwe tiefo aso ye da sipa tiefo ye Peggy na ye te ni nka no enche bia ye bebie phone lines no ama mo amutie ye ne mo hwe ye no nso na mo di madwe nkyere e de aba enche bia nso mabna beba no ne yen akodwa so na aboafo a omo ewa ye no ono nso e de omo ho nsem e de ababa beto ye nyina ye nim na o pe baby a me ye me makeup na me ye me ti a e Sandys Beauty Parlor
owo Askwa Akoma FM yechi he ya na owo o pese wo hwewuti o pese wo ye omore ene onan ene wonsa nyina wo Sandra ho a obesiesio ama ho ayefefefe Sandra Beauty Parlor or Askwa Opposite Social Hotel ho na Sandra ewo o frɛ no ewo 0242747637 0242747637 na wako Sandra ho na wesiesie makeup bia wo pɛ bia ne makeup na bi mo ya nipa na nim no hwa enhwe enso ko Sandra ho a wo hwɛ sɛ na wanim sitie wo color sitie na wa your makeup ne pepepe ama na suit event no anase occasion na okono mabra. Yes mama. Ho ye die. Me adom pacho. Boko. Me nana no edidi. Ose. Me nana no edidi. Kama mention you. Oh, some say me nana no edidi. Me adom. You know amen. Amen. Na wa amen. Yo me wa kwa ba. Me da so. E ja so boko. Me adom. You fire call. Abusia baby ayedri ye ton aboafo madaromo moso asene na akoma mu nsam dwumadie no etumi akoso na ye bisase awie wumpomudin mu etesei wo hwe na wumpomudin no question mark ebata ho a na chese wo de wani chiemu ewo Dank Herbal Complex Limited wo modaroma ena pomudin fam wo mo hwe amaniema akekensi ani ewo nipadie mu aya hye ne so efama ye se ebi a wago agobone ekowie akire enwi ne de warepa ama hyehyɛ wusimu ni ade na emom yade se tese ena edi ekira Dank ena eboa na enemu nsayade bi etese syphilis gonorrhea ama wonso wade wo hukumasefo mudim ni katente basahare so edemani chiemu ewo pechi number 2 womo eben City Life Hybrid School ho na ene penifon koto kese de ekoso ewo nipadua nmu akohye kuma nimu a enema enkoye no bema ye besiesie ama bibia ayekama information ena wo pa no wafre 0266593330 nemo womo ho ensenkaye Dank nupa no wupe bia to baako anani dudu mu a eno so 0244017556 na empenifon so etimi ene wo akasa Dr. Akosia Edio Yanso se menkamfo mfama wo se wunti ena Power Specialist Herbal Hospital wode esi honuma wode esanyarewa enti wode no hepatitis yade no ena ejejewo wo liver no aye fatty sciatica yade no esoso o chese wonfe no wonfe usisi akisa woto akisa na ya na ha dwene enti Dr. Akosia Edio Yamania yenim no se ba na hepatitis yade na wotene ta ni tikura emebiem no ayafa yade no ekọ na ekoso ne hye ye kofe yi ase legbosom twe kwantempone so Jasper filling station womo ehye nimu enu achi edo ya nipo no benya bi ato ewo ba bia yeton abibidro bia nti wudi wani chema maame ne betumi aboa wa ma yade no efiri wakwa edi amount 0244544422 0200383831 Mamen kanfo grow fine hebato ne kenfama wo awie mojadromu super mojadromu kenkon mojadre we no makacho se chese eboa wo ati wanumu na ama mojadi afinsa na ewo nipadua mu no ebre kro na na sanso sese wo nipadua no ama wa ye fine woti se de edin no esitia e grow fine enti ye no ma ye fine ewo nipadua mu ye bo ye rede ma ama obi kura ehu na wankyere mu se yade kan woto ho a ansha wo hunu sanse se de wo nipadua na sia ya kono na esite yiraw efa na eye grow fine nko a ena betumi abo wosisi woni pedua no ama bibia ayekama wo hu do nti chese wo de wani chiemu ewo baabia yeton wa bibidro hebe nro no ho asem ne yeka no chemical shops ahodo ne pharmacy shops na enro no ewo ho afei kura no anopa bia no wa fichire wo no so wo kas ne ya na etwema yebo grow fine enupa ne ho de rompacha woti a no obomodia epie e de free pie mu na edro no wa ba be pebi anom na afei etimi aboa pasa we yade digital herbal clinic wo Kumase edum womo eben Bank of Africa no for 0244596532 na enem penifo enkasa bills microcredit say wo pesika edijuma eye na abafie na pesika edi akwakoye wudwadie no wo tiremu tese sika sam hontotie ne sika ho ayedene enti wo bidumo ekacha sabra na beje kakra na efaso wudwadie ase asabi na wanyewo enti fo ani chemu
ewo bills microcredit no mutimi emwa wo ema osika sam ho totoye entoto din yenim se kane no na eye credit ene die wo mo kyese ebreja ne anu oda no hu bi enti edin no aye bills a wo mo ena eboa ama Ghana de hye nsika sam ho aye kama make say ya me be share de mani achem wo ho enti wo sika sam ho problem no musu betimi ede wani achem ewo bills for akache na wo mo abo wo ama bibia atodin Agbozo Herbal Clinic enso se menkanfo enfama se yakoji sika ewo bills eye de ye didi ene enumu no yade ebata ho enti yade bi aba betina so typhoid fever junsomu yade enemu nsan yade erectile dysfunction mepacho usisi wuchepe ene opanchi ene tetewa Agbozo se brain ye fa hahaman ko a yade to wo ye kire odi obepunu de ewu betua ene de chese wo de besa wo ho yade a yade no ebetumi etu akọ de ye mede ewo mo ho ne se woni ye adwuma wo makache no mo ye nimdefo enti adro no si ye kire wa ene se eyi yade no ede afiri ho ma bibia nso aye kama kuma se de chem so ene wo wo old insurance junction ho me pa cho wo pese wo kọ ho ana se wo kanfo ede ama wo bi no Agbozo phone number enie 0553417752 0553177752 na ene penifo enkasa Colvi organic tiger nuts extra fine powder we no ye twanitia e ka ne se atadwusam a eboa ama woni a ene no Mrs. woman se girl se man se boy ase wanyini ase wunyini ye wedia no ye kama ne asiesie wo no ye Colvi e na etumi aboa won se edro bi wo hono ma ya ne a kyerɛ ho se ma wo monyem wo ntimi emfa bi afei kura no woni a ma nkoda nu fo nso entimi emfa bi eni kasema wo ho ne se Colvi edro no wo ba wonyem wo ye den obetumi anom wa wo ma akoda nu fo nso betimi anom bia ensunsanso boni bia eni akire enuano no ahudro ni nada ewo mu anunti eboa ema oni padua no eye kama fo ni twemu ewo poku trading edum Fred Menseba ewo edum Wisdom Mamachi supermarket ho ubenya dro ni bia to Tech Junction taxi rank 1 wunti eni edi bi akwakosum ho wonso betimi ato wo ho for 0505408862 na eni penifo enkasa Royal Homeopathic Clinic in so se wo muguso a promotion no eto enchaye 50 Ghana cedis tete wa 500,000 eno na wodi be you card age wo folder na doctor ejina so asho ne mum hyene so se wo ba na yade no ye san hwehwemu no ema wa edro eka ho no wo beto etia no opekakra atu kotoko mu se de wo ba animguase etumi enka ho yade ni kyeremu ewo etimatim Money Junction na yakwa akopɛ apotie ewo ho edro da kopɛ memene da wo mabie wo montaban mu anopa no nso mpɛ mu kopɛm enumere no nso mpɛ mu 0242951005 0204496212 Medafo make am full Poza Travel and Tour Company Limited the amount one when you visa name me ban the ticket and ho ensem mo ye Poza e no mutimi boa e ma bibia e kama e domestic and international o mo betimi aye sa ticket ne ho ensem e the amount bibia aye kama hotel reservations ahodo ni na no Poza e betimi e di wani ma di sa adwuma no e the amount na wa kwanto ho ensem no aye easy Amenase house e first floor ho na wo mo ne Matias Junction no e hwe ni mu e wo so amemazi enwachi kejetia first floor Barber Shopping Center ewo Morocco adehyeman mu obisafo nyira kwanti ya no afre 0205215495 0504256360 3P garlic mixture eye edro won sopi work natural ede aba ejaso edro wunti na ye bo ho dawuro ye sekere ye ka ema enhu ne se edro no eye dupa garlic de aya maye nkasa mre sanse yenim se de garlic si bua mani pedua no eye kama ye ka se wo bisi mi de bi ya mistu me de bi ya men kwampa cho e ka danse ni mu enti kope edro na nkasa ye chi garlic ni mu nsuo no na enunum bi pangu wa de so na entumi mu ama wo ya de no enye kama enti garlic so mfaso bia no wono mu a sa pepepe ene di dwuma e wo ni pedua mu botro no e pint wuto anu hye ne ye garlic kokko eda ho a e hye ne nso for 0248928824 020100
0021 Matadere Hospital se men kan fon fama say wo pe baby de wani akire meche hospital a wo mo beboa mo we yade ne yetu ase a Matadere Hospital ma men kasa mbre ene wo mo si dum so aba da biara da standby generator esi hono mo a yade ne se de sitie bia na we sa pressure kura ebe mo nsuro sanse wo mo generator no enkania no ejina so se peme afei se ba ne se ambulance service ye mo akire emfa wo nko baby enye de afei a ye be free twan no munya ma ye ne bia we de ho na ebi wo ho no ma ye be bo wachi na ma baby e wese wo kokoje apotie ne ya ne sa kuma se santanse runabout no mo wo go filling station no achi 0244088918 and also say 0244691759 Congo ointment na mekan for ede amawo awie ye nipadua ne be ya soche ebe ya kono na nipadua no akasa Congo na eboa Congo no bibia bi etimi ye bibia bi chesa wo wedie no eni no se de be ya wedie na ni beda ho na etumi akasa obi wo hono mo a na me de ma sori amekọ de bia nta gongon na do so etoda ye show skin kakra ohun eni mu akono na se chesa wo nentu no ehu akono a Congo betimi aboa wa ma wo nipadua no ayekama edro no koso hwesanse natural ventures bibia natural 02490171010204616161 ubenya bi ato charistic ventures nupa no Zahara herbal products ebuso ewo edwaman so okanshi drug lane ne dodo mu eho ne yesumu ayede akwakoduro wo general body pains no ebeyi ede afiri ho maka to se nkrofo adwuma ayeye no wanhwe ye na ade anopa bia me yare boss na me yare ye beyi wadi edu obi akwakotina ho eti ape Zahara herbal products no ebi na ensiesie nipadua no mu ema wapomu enye dene se de be ya nkrofo adwuma no betimi aye na abosome so a wenya kakra ahwe okotokuo mu ne dodo mu anase baako ena ade di udwuma ene na wo fra 0246348334 0248569335 na woni mpanimfo akasa Mekan fu good morning herbal mixture ede among good morning ano papa said ye di no etia no anopa de echia good morning enti unya edro ya wo bona nopa ansa na breakfast no wahwe echira kwan yade na etete ye nanse no eha dwene wa ma wa pomoden hu nsem ehia wa da che ubenya daje ede ahwe wo yade enti ya mo pomoden hu nsem ehia na ekope edro ni bi enom de ye mede ewo good morning herbal mixture ho ene se eni se wo yare ansa na edro no wafa bi anom na emum si ete ha ya no de nindin ya ye kasa na wo de fa yi waduane anopa bia wo bɔ ne nkakan kakra bo se bia ya de ne hye bia ebedwane e de firi ho ema ye nso anya de se betimi aba betena so doctor say ya frɛ no ansa na ya de ne mpo anase eduro na wo tɔ ne ya kyerɛ se de obesi anom no afa 0246594117 0246594117 mama yo yebeko obi kana se fidie no so ni akwaje commercial ba ko abaye ba ye bebie phone lines no na wetimi afre aji kuju salisu muti na kakra Mr. Chum na ene woka say yo Mr. Chum na ho ye de yo uni abema ene ne yire ena ye di omo komo ewo Akoma FM ene uni aha Mr. Chum ye tiewo. Hello Mr. Chum. Okay. Akoma woni se. Akoma woni se. Manu na ni ko no ti ni no. Mr. Chum otie no ho ewo TV so Mr. Chum sabaya anka ma TV no volume no enkopo na tie okay yo enti pacho e na onim phone yo Akoma woni se no ebi ni na mi e ko no obo obo ni ko ade no ma ni ya ni bia na be ti o ma kwa so ni ko ni na ko na ko Jaso kakra ekoton ade esan so mo na boa ye na da ne da yina yetimi betina ha sei na ye de enkomo ebremo matie bebre eni ye nuaba eni ye nuaba ma omo ba yare na omo nyeska emfa omo enko akra ne enko ayare sabia enti ye numbers no 0243 114497 0243114497 and I say 03224 98035 03224
98035 Freya na yentie wadwenchire. Hello. Hello. Good afternoon. Pacha Udini baby awakasa free. I'm Nana usu yetie o. Okay. Obano de ojini wendi no kwa kisa. Obano. Okay. Onukwaso jano kwa woni wendi ne asan jano like omano. Meta yo sisi obano. Okay. Okay. Na so we nye because say be man so so we nyini ntino. Be man so we nyini a woni nyina na bobra. Woni nyina bobra dia ade jina bra no sisi ne. Okay. Yoni wajiri ni Mary Minta is just doing Mato Pro to see down one and I'm people to actually ban. You only feel some time about this year. Okay. And we are decision. Also, you know about it or point to be if you are card. Oh, yeah, okay. Yeah, that's the pa Yamin show. Inti wow, share you so bet me afraid it was 0243 114497. 0243 114497. Hello. 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 Good afternoon, Pacho. Dini baby awakasa. Me Pacho yetie. Obana diana na me ko dem no me Pacho yetie. Ai be man na se wo hu bottle etwa e wo aduane mu ti o ware oba ni biem. Ba ba no ko ware. Ai. Okay. I was on your day. Yo, yeah, that's be money the osu obesu na ni sika 15,000. Oba no so oji 50,000 Ghana cedis. Nti e ho na say no, asem na kodru yeguso kan ye hwe de ebedru. Yeah, that's 0243114497 03224 98035 ubetimi afraye na nkoma ye di enei na owo ho adwenche bia ubetimi abeboa ye ana so say ye nua bema na ohia emwa ni wenya cancer of the eye na ohia emboa no Ignatius ohia 90,000 Ghana cedis so ubetimi aboa ye kakra bia ubetimi di aboa ye bia na ye di ama ye nua bema na ye beji 0530507849 eno so ubetimi di usika no ede afa honom na waboa ye yesu aboa ye nua. Hello, good afternoon, Pacho Udini baby. Good afternoon. Good afternoon. Me Pacho yetie o. Nana bi atie se ko fa ba no bra. The cause of the Yo. And it just another black of value and now you value that. You value that. Me Pacho ya dance pa de wa kan produce it pa ya dance. Ya dance pa. Akoma 87.9 FM akoma munsam ena enne moni yen etie bebre na eguso a eka enra enkomo no chese enra enkomo no ati omo de pa na emom enen so obi de nasem aba ha se ni kunu ne ba yare na wotwemu ani 2.5 onye ska ema no emfa nko hospital be ma ne se onu se ne djuma ne talent ani so ye mesin se mesin ne djuma no so akofom inti oniska odbe ma ne ba no e de akọ hospital no so nkomo eda ho nti ofre na wa che wadwen ewo sa enkomo mienu nyina 0243114497 03224988035 Akoma 87.9 FM Akoma mu ensem. Hello. Okay, enti mugusu a mo twan se mo be frɛ no na enche bia ye de ye nkomodie ni nyina eba awieye no na ope baabi esiesie wo ho se wo be hye week
se ubes ya wonsa anasa wonan obe polish so pedicure and a manicure o call Sandra Beauty ewo Askwa opposite social hotel he ya otimi alcohol na osiesie ho ama Sandra obe frɛ no ewo 024 74 76 37 0242 747637 eho na wokwa Sandra ebesiesie ho ama ho ayefe na woso baby a okono ode akọ. Hello pacha odi ni baby a okasefi. Hello, good afternoon. Good afternoon. The family are counted. The capacity at the man agogo woman I saw down. Yo Mr. Santi etio. Afternoon. A man of the beer which is here. You can never see that you never see him back one. That man I take at our home. Emma Oba why you are normal. So the tell us a woman is ma and you make it the tea. Only to the animal which you play. Which means never be a man with you. Coming now, my castle. It is a wood one, I'm not going to go on the table and anything. I don't remember me. It's a way down the banana. What's the damn Yamano? That's a moon, if you moon on a moon chip. And I don't know if you are the transfer. The professor, 250 Ghana City, only in Yampa, you don't call city. Tell your professor, Donna, the also better, and not a crab, and now when you see that. You know, you also my son, power. Ah, you don't know the great Satan Nabro, so if you will tell me, Madame Gaga, you know, even next time, I didn't think I would do that. Well, the plenty here, make a plenty out of you. Who said them, who's a plenty of the other money there, who is painter. I don't know what we say, who is painter, who's power. If someone also, no more madness or the Bob Doy, it's one quite if you're the other. Now come on. Yeda sepa ni adwensha ode abetche enche bia ye di dwumadie no ebeba na wie ye na ye nua bai na sam no areho ye mpese akra no ebefri ha ede bekọ no na echne bi ye beka se 250 Ghana cedis ntino ye bai efri mu ebeye areho sempa na ye nua bia na omo hwe ye na omo tie ye no na omabre ye ska 500 Ghana cedis say yemfama yenua bai na onfa akra no enko hospital na say be ya adansidie beba mu ntino production team ni bedi akiri na ye bai akọ hospital na ne ho to na ye nyina ya ka say ye boae e ma yenua no ho akra no ho ato ntina na bila wadaro ma ba beji ske na wa present e de na bila mpacho ba beji ske de ama yenua yo ene ima beje lesime feske enfama na efa akra ne ko hospital ene ya adensan ye timigidi se sabre ya obetimi de ye ba na ko hospital na wakosa ne yare na ne ho ato no na paguma ye emfa enyame bi yi ho ano ende be bi edin but nsuo ton de se wa wokra untimi ton kra na okobie container shop na nkofo betimi aba abaji nsuo na koton na omode iska no de abro nti hwe ye bayi na ne ho nto ne wie na kobie na bibia enkoso enfama why yo eyi ni mic ni nti ontimi enda ase but o se ya fasida enfama etiefu a mo diska no eba ye se ye enfama no ye de ama no 500 Ghana cedis ene ye de ama ye nua ba ne se onfa ne ba no enfa no enko hospital so opese okasa nsu kakra betimi aka nso a ye tie o. Hello. Yo o se odetiefo nyina se odi akra ne beko hospital na de ebesi bia no beba na wa baba bedaye na sinti etiefo a mudi musika bre ye se yemfama ye nua no ne nsaka oda mu nyina ma se hello mpacha udi ni baby a okasafi e frame apai okay me kasafi atanti akemo agogo okay papa na oni meripa hospital leba ayare no mpacha ai o pe mesi ai apa mesi ejuma nye de bia no ho me no kasa na mesi kasa kasa nye kwenche mesi ni nye de bia na mesi ejuma ewo ko first ni na ejuma no ho e say ne bia fo be dani o ho mesi
mo de flag man obi na adwuma no ko charge ano no ekiri say once the better to so dey do 50% and na 30% no we dey adwuma no wa ye na wo be ye ni ye die ennom so ni le bla de consultations ti de ma no e ma ba de sa ho ni mesi adwuma no enye de ni nyina ti se ade a minia no e wo krase kakra de ambeka je ne omo mo na no ndo fu na sa mre de mesi adwuma de enye de ya ta se obi ye mesi adwuma nto onya bu obi anta ho ana aya no ko be aye but mesi adwuma no ti perfect enti mi a mi ha se ni de ni hu se mesi adwuma bi de bia en ko so no me ye kuya kakra me ya san ti atuma bubu me ye kuya adwuma kakra enti nye te bia mi a be ma na ma tie ni kasere ni na ko se ni se ya ko dro se be fre nyama na so be fre ka ansa de ngadi ba enti ni fre mo nyama bi o wa enko ti se president se Ghana omo e de ni sama ko pre ni se Ghana e di enti se ti asepo enti da ba se ti na mi se ampan sama fo ko ni se Ghana ye de na enye ti se e atasefo e ha enene ye di dwumadie ni nyina e beba no ewie ye se o pese wo de wasem eba na ye di